Maiteko a go etsa ngwaga wa dithuto wa 2020 a tsweletse, mme go sa kgathalesege tlhaselo ya coronavirus, diyunibesiti di le dintsi di bonagala di wetsa tiro. I want to assure South Africans that all our universities are fully committed to complete the 2020 academic year by mid-March 2021. 25 universities are set to start the 2021 academic year at the end of March 2021, and one university will start in April next year. This aligns well with the release of the Basic Education National Senior Certificate results, which are expected to be released on the 23rd of February 2021. Nzimande baithuti ba feta dikete di le 600 ba setse ba dirile dikopo tsa thuso ya madi a NSFAS. NSFAS has received a total of 648,000 applications for 2021, of which over 69% applications are from females, with males accounting for 31%. Go le jalo o itsisitse fa go ka bakangwa ntlha ya go tlhatlosa dituelo kwa diyunibesiting. I have written to all university councils with a proposal for a CPI-linked fee increase for 2021. This would be 4.7% increase on tuition fees and 6.7% on accommodation fees. Tona a re NSFAS e tlile go dira mmogo le diyunibesiti go netefatsa gore baithuti bao ba tshwanetseng go bona thuso ya madi a tulositsweng ba fitlhela. Molemo one motho SABC News, Pretoria.